Assalamu alaikum, Көкбөрік ормандары. Assalamu alaikum, жылқы сүйүүчүлөр. Достор, Бишкек шаары, Дача суу айылы. Полшадан жаңы аргымактар келген экен. Каяк жүрүңөр. Бүгүн ушул аргымактарды азыр тартып көрсөтүп беребиз, Кудай буйруса. Assalamu alaikum. Кандай? Жаныбарым. Assalamu alaikum. Oh. Assalamu alaikum. Mo. Maşallah. Dostlar, эми азыр түшүп атканда көрөбүз. Тең жарым эле сатылып кетти деп атат. Кайсылары сатылат? Ошолордон маалымат алып көрсөтөбүз, Кудай буйруса. Бу жерде 2 баш экен. Bu yerде 2 эмес, 3 окшойт. Кудай буйруса. Жаныбарлар. Ana, bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, torgaçka ekan birinchisi. Şu canavarım. Maşallah. Haydi. Bak şu. Qiynalib tur. Bular neler? Texas motor değil mi? Buna. Ha. Sümer. Polşadan geldi degen akım. Bular jeke pasportlar har birinin pasport. Европейский. Tayçak eken bu. Hayda canavarım. Maşallah. Baykuş mu? Oy. Qiynalib turdi. Sasıp ketdi o, bu enеңizki. Sakolup jarılgan okşayt. Qiynaldı da jolda. Geledir. Maşallah. Qarağaşqa ekan bu. Qarağaşqa. Bu tınıraq ekan biroq. Tınıraq ekan. Bu tınıraq ekan, ha? Yaxşı. Azı düşürüp bereli dostlar anan keyin. Qaysı qancha satılат, qaysılары satılат. Malumatını alıp көрсөтүп беребиz bu yerде. Maşallah. Oyboy, uzun ekan bu. Öte uzun canavar ekan. Maşallah, moңғырағыла достор. Moyunda. Bak şuna.
Oya, noğuz. Ne deydi noğu? Gök. Maşallah, maşallah. Maşallah. Çu. Çu canavarım. Vay vay. Maşallah. Katı eкен жалдау. Соны қарап қала балдар. Ойбай. Müşür başı жайында екен. Bu yoqda birovga chiqib qolgan, tushib qolgan ekan. Maşallah, non qarab qoldi. Janovari. Oy, bujunda aytib janovarim. Oy voy. Aşağı baylab qo'yar. Maşallah. Tınken şunza. Maşallah. Maşallah canavarım. Bak. Oy bak. Mına gel. Mına en mıktıların biri ekan bu da. Oy vay mına. Non qarab qoldi. Maşallah. Mo boshqacha ekan. Ha. Boy, moyun. Maşallah. Bak. Janovarım. Hay. Ma. Men qarab qoch. Oy can. Oh. Topalan qilmay turayım biraz. Janovarım. Dostlar niste oda to'xshaydi. Oy. Yerada dukur bo'ldi ketdi bu yoqqa. Ha, tak. Maşallah, mo'lar qaraqlar. Ana! Oho! Canım. Dostlar zorlar var ekan. Qo'chqor bosh. Baylarni tegishmaydi bular. Çok. Arkızdağı. Mo'n qaraqlar, mo'n. Yoqdan biri kelatadi. Ha, janovarmi. Çok. Dağım var ekan biri. Ay canavar. Ne deytme ol canavar. Ha, жақсырақ байлай бақта. Buraya gel odat bu yakta.
Doğru ekan dostlar. Vay canım. Oha. Var mı da buldu? Oldu. Söz yok. Жетпей тауық. Болды. Өзіңе келдің. Dostlar, bir yerde satılganlar var ekan. Azı жүкті алып кете тұрғандар бар екен. Ошон үчүн ушинтип эшикке сыртка байлап атат го дейм. Так, жаныбар. Бияка башка жака байлайлы деп атат достор. Мына жерде бир аз шактык темир тумур бар экен. Жаныбар ай. Машалла. Boşa saraya gidiyor. Böyle bir kezin kocanı var. Şimdiki. Bu janağı көк қой. Şunun jalı başqaça ekan to'g'ri. Köktü aldın mı? Mon jalın qarab. Köktü oldu. Aldın mı sen bundan kadar böyle? Başqa bölök ekan. Ak. Motorunu alıp algan eken gitti bu. Esi alıp gitti. Jetelegen boyunca. Hanka palvan aldırgan eken da bunu. Torgaşkanı. Noyda turgan. Saray jakın jetel öyle ketip kalat bu. Dostlar, men da taң kalып atam. Azı berdi. Kalganı bir 4-өө, 5-өө bile de atat. Kalganı satılgan eken, 3-өө, 4-өө жүктөлгөн eken, жүктөлгөн бе же satılgan бе шылса. Мына ноғлар но сыртқа байлангандардын бары ошко кетет dedi. Булар. Азыр эми жайгаштыра берсинчи, көрөбүз кайсылары сатылат. Бул дагы сатылган экен достор, эсине кетип атат.
Туған қанша болды бұның басы? Сыр болбаса. Bunun boğazını seçişiyor. Aa. Жарым жартылай берген ушугунан эле толтунду шишек. Себеби булар экөө баланган да мына тарада. Экөө тең. Мо чоңгырабы? Ушу чоңгура экөө тең меники. Экөө тең 2,5 жаш. Бул ошко кетет деген ал башка анан. Жок, булар бул карат меники. Жаным. Ушул экөө тең меники. Жакшыларын тандаган экенсиң. Содасы эм бышат экен да анда? Эм бышат. Баракелде. Будан башка да өткөндө үшөө келген ошолор менен карап. Өзүнүн келтирип. Буйрук насип болсун. Бирок но караң арка караганда бир аз жоон жолуп экен, Өкөм парада. Великопольский менен Кружовка нар. Биринчи карагашка. Экөө тең 2,5 жаш. Баракелде. Машалла жаныбарым. Мына достор. Жанагы. Биринчиде. Бу жаман өрттеме. Өтө характери беркен, Жана байланып турганда да тебип жанда катты. Темирди тебип алды агырып турады. Машалла. Жаныбар. Өр, чыга албайсың берден, нар тур. Чып. Жолконот катанар. Шул менен азыр караны кайга киресиз экен. Мынаки, мына кара достор. Таза сласка экен. Канча бар бою? Муну кор 3 ай мурда тартылганда 1,67-68 эле да. Евро өрөндө шактан тартып беришкен. Ошоктон, Бу болчу. Туура. 68. 68. Бирдей эле экен да? Тартылган видеолор бар. Бирдей эле экен да. Бойлор деле, жаштар деле полный. Тай бу, Az маалыматын алабыз достор. Тай окшойт бу. Жана көрүнбөй түшүп кеткен. Достор бөлүп атат азыр. Продажага, сатууга коюла тургандарын бөлүп атат. Азыр 4-5 баштап атат, азыр көрөбүз буйрук. Достор, анда ушул жерде азыр калгандарын азыр маалыматтап көрсөтөбүз. Бек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай ден соолуктар, жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Шүгүр. Мен азыр бир аз суроо көп болуп калды, түшүнбөй атам. Канча баш келди, канча азыр ушул жерде нак турганы, сатыла турганы? Так, общий 16 баш келди. Основной эле заказ го меники. Калгандардын хозяйыны бар, азыр сатыла турган 4төө. Берде 4төө, 4 баш сатылат. Бул тору, бул кара, бул темиргөк. Кара экен, алда кара кашка. Бирөөсүчү? Көк. Тай бул. Аркы көкпү же берки көкпү? Баракелде. Анда бир маалымат берип коелу. Бул тайбы же бул эмне, бул жашы? Бул полторашка бул. 1,5 жаш бул. Эки полторашка, 1,5 жаштар. Те 2,5 жаш. Бул кара темир көк. Бул 2,5 жаш ба? Бул молчу мо? 1 жаш. Тай экен, Баракелде. Эми породаларына келе турган болсок. Породалар аралаш. Малопольский старотипный энеси. Тор кашка. Тор. Атасы сласка. Бул таза сласка. Бул да таза сласка. Мол гок аралаш. Бул гок. Кайсыл менен эмне аралаш? Спортивный порода менен сласка аралаш. Баракелде. Документтери так баары? Документтери баары. Кырсыксыз эле келдиби, жакшы эле келдиби? Жакшы келди. Жакшы эле келди. Бул экөө тең эле экен. Могу бир аз жүдөптүр, Могу көк деле жакшы эле экен. Ошо карантинде. Эми Бек, бааларын айтабыз. Баалары канчадан канчага чейин болот? Баалары 11.000. Бул тору. Тору. 12.000. 12.000. 12.000. 12.000. Ama tay bul 7.000. Бул тай 7.000. Бул 1 жашар башында? 1 жашар.
1 жашка толду уже. Достор 7000 экен. Булар полторашкалар. Булар. Бул да полторашка? Бул 2,5 жаш. 2,5 жаш. Бул экөө полторашка. Экөө полторашка. Баракелде. Бойлору, моулар 1,62 ушундай чыгып атат. Бөкөө, а? Могу 1,70. Бул 1,70 достор. Кайчы? 1,50-60ка жетпейт, короче. 1,57-58 ушундай. Аха. Ошо, достор. Бу жерде аттарды ээлерине таратыш керек экен, иши көп экен, ушундай кыска нуска маалыматтап жыйынтыктайбыз. Буюрса мен описанияга номерин калтырам, дарегин башында да айтып өттүм. Дагы айтып коеюн, Дача суу айылында, аэропорт жанында. Манас аэропортунун жанында жайгашкан Дача суу айылында. Биз бербей калган суроолор болсо, кызыктырган маалыматтар болсо, эсине чалып байланышыңыздар достор.